mwaramutse neza cyane mwese, igitondo cyiza, wa mbere mwiza, intangiriro nziza cyane z'icyumweru. Nizere ko meze neza cyane, abari kiri mu rugo, abari kujya mu rugo se bavuye mu kazi, abitegura kujya mu kazi, abakiryamye. Mwese intangiriro nziza cyane z'icyumweru, turabashimiye ko mwahisemo kubana natwe, n'ibyiciro gikomeye cyane. Ngendi Fiska Bera Fidel nihuse cyane nerekeze muri shampiyona y'abagore. Shampiyona y'abagore yarasojwe bidasubirwaho rero muri iyi weekend. Amakipe atandukanye yari yakinnye, byasabye polisi gutsinda Mutunda kugira ngo APR ntimanuke mu cyiciro cya kabiri. APR mu bagore yari yazamutse uyu mwaka, iyo polisi idatsinda iki gitego kimwe ku busa Mutunda, APR yari yanyagiwe ibitego 4-1 n'ikipe ya Forever. Yari yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri byarangiye, ariko yarokowe na polisi, niko navuga. Izire zihita rwose za polisi itsinda Mutunda, ubwo polisi ni APR, byatumye APR irokoka. Hanyuma Rayon Sport nubwo yatwaye igikombe yanganyije 2-2 n'ikipe ya Bugesera. Ubwo muraza kubona nyine n'ubundi foto bari guhabwa igikombe, muramubona Janine, muramubona president w'ikipe ya Rayon Sport Tadeyo, barimo bashyikirizwa igikombe cyabo, ndetse na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport y'abagore yegukanye inahabwa igihembo, igikombe cyayo cya shampiyona cy'uyu mwaka. Aba Ferwafa congratulations rwose, mwakoze, mwitwaye neza. Rayon isoje ifite 57, iyikurikiye Indahangarwa ifite 58. Abakipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri ni Mutunda na Fatima. APR yarokotse habuze gato kuko Mutunda yamanutse ifite 20, APR irokoka ifite 21. Ntabwo byari byoroshye. APR yatsinze kimwe ku busa Gorilla, umukino utarashimishije. Alain Kirasa wavuze ko iyi penalty yo APR tayihabwa, ni penalty taravuzweho rumwe. Umusifuzi yavuze ko habayeho kuwukora k'umukinnyi w'ikipe ya Gorilla, ariko nyine kamera ahantu ziri ntago wapfa kubona ngo byabaye cyane byabaye. Umusifuzi ari byegere niwe wagira icyo bivugaho. Hanyuma ubwo wari umukino uri paralele, APR gutsinda uyu mukino itsinda Gorilla. Rayon Sport imaze gutsindwa ibitego 2 hagati aho ngano, kuvuga ngo hari ukuntu bisa nk'ibyahuriranye. Rayon Sport yatsinzwe igitego cya mbere, hanyuma itsindwa icya kabiri kitavuzweho rumwe, cyanateje imvururu nyuma yuko igaragaza ko yakorewe penalty. Umusifuzi Patrick akayirengagiza, ahubwo hakavamo counter attaque yavuyemo penalty, noneho ikipe ya Bugesera Patrick arayitanga. Ibi byatumye rero bisa nkaho bitashimishije abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, gusa baza kwemera barakina. Penalty yanzwe ya Bugesera ni iyi nako ya Rayon Sport ni yanzwe. Hanyuma uko bakomeje gukina nyine, penalty Musanze irayitera na Prito ikipe ya Bugesera irayitera, iranayinjiza. Bihita bihurana nuko APR ibonye penalty, automatically byari bivuze ko APR isijya imbere ya Rayon Sport bishoboka. Ebana, mbere yuko Rayon Sport ijya gutangiza umupira ngo ikine, abafana ba Rayon Sport bari batangiye gutera amabuye. Hari uwavuze ngo n'abafana ba APR babikoze bafatanyije n'ababugesera. Jean Paul Nkuruziza yahoze ari umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport, sibyo n'abafana ba Rayon Sport. N'akavideo karahari, umwe acigatiye ikibuye acyohereza mu kibuga. Bituma komiseri w'umukino ahagarika umukino, avuga ko habaye impamvu z'umutekano muke, kandi nibyo abafana bari batangiye gutera amabuye, abasifuzi batangiye gutera amabuye mu kibuga. Football yari itangiye kutaba noneho umukino wo guhuza abantu, wari utangiye kuba umukino wo gutanya abantu, kubera izi mvururu zatewe n'abafana. Bashobora kuziterwa n'umusifuzi, umusifuzi cyangwa se bakiterwa n'ikindi kintu, ariko amarangamutima ni ikintu cyo gukontorora. Bitagikontoreye nicyo kintu kibi gishoboka. So ni ikintu rero cyanenzwe n'abantu benshi. N'Abanyarwanda Premier League ivuga ko itabyishimiye. Ferwafa yasohoye itangazo ivuga ko ibabajwe n'ibi bintu byabaye. Rayon Sport ubwayo yasohoye itangazo inenga abafana bayo, ivuga ko ibintu byabaye atari byo. Aha mureba ni president wa Rayon Sport n'abandi bari babwira abafana ba Rayon ati mugerageze mutuze, muceceke, mureke gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bibi. Ariko bamuhakana ngo ati ntago byakunda. Nuko rero icyo nababwira nuko birumvikana abantu bose bategereje kumenya ngo niki cyavuyemo nyuma y'izi mvururu zose, nyuma y'ibi byose byabaye. Hano Tadeyo na president wa Rayon Sport yageze abonye bimurenze, bimunaniye, arigendera. N'abapolisi ngo ati mwigendere, turaza dukora akazi kacu. Gusa byabaye ibyo byari bibi. Hanyuma hakomeje kuvuga amakuru menshi, amategeko avuga iki, birumvikana nicyo gitegerejwe kumenyekana. Icyo namenye nuko ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye, inama idasanzwe, ibintu birakomeye byafashe n'intera. Rayon Sport yatumijwe, Ferwafa iratumizwa, na Ministeri ya Sport iratumizwa. Ntabwo zatumije inama izo mbabwiye, si Rayon, si Ferwafa, si Ministeri Sport batumije inama, ahubwo batumijwe bose.
izo ni inzego eshatu zirebwa n'ikibazo cyabaye. Rayon Sport abafana bayo nibo bakoze ibi ngibi, nta Bugesera yatumijwemo hano. Ferwafa niyireberera umupira cyane cyane kese nk'izi ngizi, na Minisiteri ya Sport niyo mutaka wa siporo zose muri rusange. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda, IGP Namuhoranye uhagarariye polisi y'u Rwanda yarari muri iyo nama, ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makaro, ko birumvikana ko nyine yari yatumwe kugira ngo agire icyo avuga cyangwa se agire icyo babwira. Hayisaba inama ikomeye cyane, hari ibyo nagiye numva byavuyemo bimwe na bimwe, ndibwirinde kwinjiramo, dutegereze official statement. Ariko kuba izo nzego zose ubwazo zateranye, ntabwo zateranye kubera imisifurire mibi, zateranye kubera umutekano w'Abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange, kubera bawuhungabanyije. Ntabwo ari ukubera Patrick w'umusifuzi, nubwo nawe atatarukwa ugiye kutangira wenda muri mu mpamvu muzi. Hanyuma ku makuru rwose mfite nuko hari abagiye gufatirwa ibihano bari no muri izo nzego za Ferwafa n'ahandi hose, waba aragize uburangare rwose kugira ngo atume iyi insida iba. Cyane cyane haravugwa Kamarade, Rayon Sport yandikiye imubwira ko mu basifuzi tishimiye Patrick arimo, bikarangira Kamarade ashizemo akantu ko guhangana. Kamarade aragakunda akantu ko guhangana, akaba ari bazana abo basifuzi rero yari yanze, akaba ari bazana nabyo wavuga ati benda byateza imvururu. Hari kuvugwa byinshi, ariko haraza gufatwa imyanzuro ikomeye no kuri aba bafana bagaragaye muri ibi bintu, yewe no kuri ekipe imaze kugira iyi kese inshuro zirenze imwe. Mu byibuke 2014 Rayon Sport imenagura abafana bareba bamenagura ibirahure byo kuri Stade Amahoro inyuma yo kunganya na AS Kigali. Kame mu byo bimaze kuba too much, ariko hagiye gufatwa ingamba, tuzitegereze turaya tuzibonye pe. Hanyuma icyo mwamenya ku mategeko n'icyo avuga n'iki n'amakuru yandi namenye ku byavuye mu byaho ngaho, nuko umukino uzasubirwamo A0. Ibindi wenda byaba kugoragoza, ariko umukino uzasubirwamo A0. Kugeza ubu niyo makuru ahari, ntabwo ndi bwinjire muri byinshi, ntaza gukora amakosa muri ibi bintu. Hanyuma rero ubwo ku cyumweru habaye umukino umwe, ibyo mbivuyeho. Ikipe ya polisi yarayitsinze Vizi ibitego 3-0. Uyu munsi hategerejwe umukino wa Etincelle ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Umukino wa Gasogi n'ikipe ya Gorira wimuriwe ku munsi w'ejo kwa kabiri. Kugeza ubu APR irayobe na 61, Amagaju afite 30, Viziyo yamaze kumanuka ifite amanota 20. Kugira ngo sibyo rangiye kwakira Angeli Mutabaruka mu kanya rero atugezeho ibyo yaduteguriye uyu munsi ku wa mbere. Hari amakuru menshi ndabizi, ariko i Burayi batanze ibihembo. Paris Saint-Germain yahawe igihembo cyayo nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona. Nayibonye FC Barcelona yahawe igikombe cyayo nubwo yatsinzwe na Villarreal 3-2. Mu birori byari bikomeye rwose, byari bibereye ijisho. Nuko bimeze ubwo n'ahandi bazakomeza kugenda babihabwa. Mu Budage bo baragitanze, hasigaye mu Bwongereza urebye, mu Butaliyani ho bazategereza iyi weekend uko baracyakobanya, harimo difference y'inota rimwe. Mutabaruka, ndagusuje. Ibintu birakomeye rero, byatangiye gufata indi ntera cyane. Iyo abafana batangiye kwiyambura ubu sportif bakajya gushakisha amabuye bakakobita mu bantu, yabaye indi ishu. Kandi iki gihugu cy'u Rwanda ikintu cya mbere n'umutekano. Umutekano kabisa, shatse kuviyora buri mu mazi abira cyane kabisa. Ariko rero bareba kano kantu bazakareke, kuko ntagari wonyine bibwa, wenda nubwo ntasingiye ko bibwa. Buriya na polisi buriya igihe yakinaga na Lionel agumye kuba yarateye amabuye. Oya si abafana ba Gasogi bari kuba barateye amabuye igihe Rayon Sport ubwayo umusifuzi Saidi igihe yanga igitego cya Nkobanamaka yatereye muri centre. Ubwo abafana ba Gasogi bari gutera amabuye. Hari kese nyinshi mukura ku Mahoro ejo bundi twarabibonye. Ubwo nari gutera amabuye. Ntabwo byajya bura bigenda gutyo. Ubwo tugiye dura na APR mu cyamahoro ubwo twari gutera amabuye natwe. Cyane uranyukije. Polisi ejo bundi cyane Rayon Sport igitego bakacyanga, ubwo nawe bari gutera amabuye. Ntabwo yabari football rero. Abafana ba Rayon Sport cyangwa ari zemerewe gutera amabuye n'itazemerewe, kuko iyo bigeze muri iyi issue hazaho umutekano w'abantu. Umutekano w'abantu bari ikindi. Hanyuma se hari akantu uvuze ariko nubwo utagatinze, uti match gasubirwamo 100%. A0. Hanyuma Bugesera yari yatsinze ibitego byayo. Ubwo kuko nukuvuga ngo issue y'umutekano ya security ibazwa ikipe yakiriye, kuko iyi ntago ari cas de force majeure. Itegeko nyine hari igihe usanga itegeko ribogamye ku ruhande rukusha kuvuga ati Bugesera tangiye umukino ikawutsindwa, byagenda gute? Ariko hari n'indi ngingo ivuga ko bashobora kureba ahubwo ikipe ifite ubwiganze bw'abafana. Yego iyo ngingo irahari, ariko ntago bivuga ko umukino ukomereza wari ugeze. Hafatwa izindi ngamba, amamande, kuko umukino w'urunamuko n'abaye wa Rayon Sport na Bugesera uzaba awikoro nta mufana no muri stade. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane rwose. Twibwirire